Dobrodošli, dragi gledalci, na kanal Remljiteljske priče, gde ću kao vaš domaćin i remljitelj obrađivati razne teme iz oblasti zdravlja, prirodne medicine, sporta, vere i drugih tema koje će biti itekako zanimljive. Zapratite naš YouTube kanal kao i stranice na Facebooku, Instagramu i TikToku, čije linkove možete naći u opisu videa. Revnitelj. Zajedno možemo. Gost produkcije Remljiteljske priče je profesor dr. Miladin Ševarlić, redovni profesor u penziji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a istovremeno i dugogodišnji profesor Vojne akademije u Beogradu i još 4 visokoškolske institucije na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i počasni profesor Vologradskog državnog agrarnog univerziteta u Ruskoj federaciji. Čuli smo da ste član Srpske akademije nauka, je li tako? Ne, bio sam član odbora za poljoprivredu, za selo, Srpske akademije nauka i umetnosti, ali sam isključen zbog mojih stavova GMO 2014. godine. Građanima ste postali prepoznatljivi jer ste u Skupštinu Srbije dolazili u narodne nošnje sa šajkačom na glavi. Sad možete da nam ispričate malo te detalje. Šta za vas predstavlja generalno šajkača i šta predstavlja za vas narodna nošnja? Narodna nošnja je jedno obeležje nacionalnog identiteta svih naroda. Prema tome, zašto ne bi srpski narod ili ja kao predstavnik srpskog naroda koristio, odnosno dolazio u Skupštinu u narodnoj nošnji. Mislim da ona nikome ne može da smeta, samo može da godi. I mislim da ogromna većina građana Srbije ima pozitivan odnos ne samo prema srpskoj, nego i prema svim drugim narodnim nošnjama koje koriste građani u Republici Srbiji. Srpska narodna nošnja je veoma značajna zbog toga što je ona bila praktično i deo vojničke uniforme, a posebno šajkača u Prvom svjetskom ratu, kada je slavna srpska vojska Kraljevine Srbije zajedno sa silama saveznika oslobodila sve južne Slovene, koji su nam se, nažalost, i u toku Drugog svjetskog rata u pojedinim područjima, a posebno u toku raspada SFRJ nezahvalno odužile, ako se može tako reći, za sve ono što je srpska vojska učinila za njihovo oslobađanje i isticanje njihove državnosti, često i izvan granica koja im nacionalno bi pripadala. Tako da, ja sam ponosan na srpsku narodnu nošnju, sa njom sam bio i u Ruskoj dumi, sa njom učestvujem i na obeležavanju Mojkovačke bitke, sa njom učestvujem i kada se obeležava proboj Solunskog fronta ili na groblju srpskih vojnika i savezničkih vojnika na Zajtiliku i tako dalje i tako dalje. Primetio sam malo podsmeha među, poslanicama kada ste dolazili, pa me interesuje kako ste reagovali na te njihove podsmehe. Šta to predstavlja za... Pa direktno vrlo malo, indirektno svakako više, ali jednom sam čak i ušao u odori počasnog profesora Vologradskog državnog univerziteta, što je izazvalo šok, nisu znali o čemu se radi, verovatno, pa zbog toga. Ali imajući u vidu da u Skupštini postoji jedan oblik nasilja, pošto su ovo dani kada se organizuju protesti protiv nasilja, mogu da vam kažem da sam recimo imao podršku počivšeg muftije Zukorlića, koji je kao predstavnik bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji bio u Skupštini Srbije i sedeo u posljednjem redu po rasporedu sedenja, zajedno sa još jednim kolegom koji je poslanik bio iz iste grupacije.
tako da nikakvih problema nije bilo. Naprotiv, imao sam podršku sa njegove strane. U maju 2020. godine započeli ste štrajk glađu. Niste tada uspeli da nametnete temu među vašim kolegama poslanicima, to je verovatno vladajuća partija, temu o Kosovu i Metohiji. Da, to je bio period posle izlaska opozicionih poslaničkih grupa iz Skupštine ili većine i praktično su samo Dosta je bilo i Đorđe Vukadinović iz Demokratske stranke Srbije i ja iz poslaničke grupe Dveri, nas dvojica kao nestranački poslanici, ostali u Skupštini. To je bilo jedno nezahvalno vreme, praktično je inače pre toga bilo dosta problema, a ostajanjem u Skupštini i isticanjem statusa samostalnog poslanika ostao sam bez bilo kakve podrške od strane saradnika poslaničke grupe i morao sam da se oslonim samo na svoje sposobnosti. Posebno u komunikaciji sa administracijom Skupštine i drugo kao priprema pojedinih tačaka dnevnog reda, amandmana, pitanja i tako dalje, a i u susretima sa građanima Srbije kada sam sve te poslove morao sam organizaciono da preuzmem na sebe. Kako vam je prolazilo to vreme u toj nekoj varijanti kada ste sami to sve morali da gurate? Svaku priču, svaku... Pa bilo je očigledno da smo izvan fokusa kamera, zbog toga što verovatno nisu htjeli da prikazuju prazne klupe u delu gde su sedele ranije opozicione poslaničke grupe. To je jedno, a drugo, ja sam bio limitiran kao samostalni poslanik na svega 5 minuta vremena po sednici za sve tačke dnevnog reda, a dešavalo se da imamo i sednice sa recimo 30-40 tačaka dnevnog reda objedinjenih u okviru jedne sednice ili jedne tačke dnevnog reda gde ne možete samo da spomenete nazive predloga zakona ili dokumenata koji su predmet razmatranja. Tako da je vrlo teško meni bilo da pokrivam sve oblasti i ja to niti sam mogao, niti sam uspevao. Ako se ne varam, mislim da je neko od poslanika iz Dveri isto stupio u štrajk, ako nije gospodin Obradović, je tako? Da, ali posle kad sam ja već započeo i tako dalje. Čujem da ste imali i tu komentar neki, je tako? Pa, moj komentar je da je režimskim narodnim poslanicima bilo značajnije cepanje odela sakoa jednog poslanika na ulazu u Skupštinu, nego cepanje Srbije. To je žalosno zaista i sramotno za režimske poslanike. I meni je jako žao što nisam uspeo sa tim štrajkom glađu zbog toga što je bilo nesvrsishodno biti između dva tabora, da tako kažem. Jedan su činili predstavnici Dveri koji su bili osporavani, vređani, omalovažavani, ne toliko od predstavnika režimskih poslanika koji su sedeli na drugoj strani, nego pre svega od naručenih podanika, idolopoklonika ili plaćenika, ne znam šta je u pitanju bilo, režimskih partija, koji su dolazili i skandirali uvrede na račun, ne na moj račun doduše, ja sam jednom i otišao do ograde i pitao imate li vi nešto protiv mene, oni su ćutali, ništa nisu govorili i tako dalje, ali su samo kritikovali Boška Obradovića i Ivana Kostića i Mariju Janjušević koji su kao predstavnici poslaničke grupe Dveri. Ja sam već bio izašao iz poslaničke grupe Dveri zbog toga što su oni napustili i više nisam bio, ne bi mogao opstati. Za razliku od Đorđa Vukadinovića koji je tada bio nestranački poslanik u sastavu poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, ali je on zadržao, odnosno oni mu nisu osporavali pravo da bude i
praktično da preuzima celokupno vreme poslaničke grupe, uključujući i 20 minuta vremena koje je predviđeno za predsjednika ili zamjenika predsjednika poslaničke grupe i uključujući celokupno vreme za celu poslaničku grupu za diskusiju po svim tačkama dnevnog reda. Tako da sam ja u tom pogledu bio izuzetno hendikepiran. Poznato je vaše angažovanje na polju GMO hrane i ishrane. Zašto se političari, a sve više i oni koji proizvode hranu, zalažu za sve veće prisustvo GMO u ishrani? Političari zbog toga što moraju da slede praktično agendu globalista koja im se diktira da bi opstali na vlasti, ali i svoje partijske lidere koji preuzimaju određene obaveze da bi ostali na tim funkcijama u Srbiji. Žalosno je da je čak tadašnji ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić dao javne izjave, dakle na konferencijama za novinare ili u intervjue novinarima, čak i politike, u kojima se zalagao za liberalizaciju uvoza GMO, čak i je tvrdio da postoji GMO proizvodi na tržištu Srbije, a ja se pitam, budući da je tržišna inspekcija u njegovom resoru bila, šta je ta tržišna inspekcija radila kada postoji zakon o zabrani uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO i proizvoda od GMO. Zato sam i danas stavio kravatu no GMO, bez GMO, i mislim da je to bila izuzetna šansa Srbije da kao jedne od malog broja zemalja u svetu u kojima je zabranjen uvoz, uzgoj i prerada i promet GMO i proizvoda od GMO, bez ikakvih dodatnih ulaganja u marketing, a posebno budući da smo suficitarni u proizvodnji osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pre svega žitarica i uljarica, ali i voća i povrća, da sa tim proizvodima koji nisu GMO, a posebno sa prerađevinama u sektoru mesa, mleka, jaja i prerađevina od tih proizvoda, praktično budemo prisutni na platežno sposobnijem evropskom i svetskom tržištu sa prepoznatljivom robnom markom proizvodi bez GMO. Jer to su proizvodi za koje niko ne pita kolika je cena, nego pita da li će moći redovno da budu snabdevani sa tim proizvodima u količinama koje su stalno rastuće. I šta se desilo sa vašom inicijativom? Moja inicijativa je izuzetno uspela na lokalu, to znači od ukupno 169 opština, uključujući 17 beogradskih, 5 niških, 2 novosadske, požarevačke i užičke u okviru tih gradova, i skupštine gradova koji imaju status samo grada bez podele na opštine. Ukupno je dakle bilo 169 administrativnih takvih jedinica na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i centralne Srbije. Budući da na teritoriji Kosova nismo sprovodili tu akciju, uspeli smo da u periodu od 30. januara 2013. godine, prvo u Čačku, na sednici Skupštine grada Čačka, gde sam ja inače rođen, i hteo sam da opovrgnem onu narodnu da niko ne može da bude prvi u svom selu. Evo, definitivno se to potvrdilo da dobre ideje mogu da budu jednoglasno prihvaćene od svih odbornika u Skupštini grada Čačka, i za toga su tu akciju podržao Savez pčelarskih organizacija Srbije sa oko 10.000 pčelarskih domaćinstava udruženih u tu jedinu nacionalnu gransku asocijaciju, sektorsku asocijaciju u oblasti poljoprivrede. I zatim je krenula naša kampanja po drugim opštinama i zaključno sa 16. decembrom 2016. godine mi smo uspeli da dobijemo apsolutno saglasno, znači jednoglasno prihvatanje deklaracije protiv GMO
u 136 skupština opština i gradova ili 80,5% ukupnog broja tih lokalnih samouprava na ove dve teritorije. Nažalost, ono što je bilo prihvatljivo za narodne predstavnike na lokalnom nivou koji su bliži građanima i daleko neposrednije odgovaraju građanima, su komšije, prijatelji, rođaci i tako dalje, ili barem poznanici, i susreću se međusobno. Situacija kada sam ušao, i to je bio jedan od razloga zašto sam prihvatio da kao nestranačko lice uđem u Skupštinu Srbije. Pokušavao sam stalno da isti taj tekst deklaracije, doduše bio još jedan tekst koji su Zeleni Srbije promovisali i koji je također bio usvajan u pojedinim opštinama i gradovima u Srbiji, na čemu im posebno hvala. Nismo mogli u Skupštini da dobijemo saglasnost, jedino sam uspevao da dobijem između 7 i 11 glasova od 250 poslanika. Znači, ni opozicijne stranke i opozicijni poslanički klubovi nisu htjeli da podrže to ili nisu smeli. I ta sam u stvari shvatio kako funkcionišu partijske strukture i mislim da najveći problem su klimoglavci u svim strukturama koji pospešuju ego lidera, tako da se on osjeća nedodirljivim i da može da radi i protivustavno i protivzakonito i van institucija, da urušava institucije i sve ostalo bez ikakvih posljedica. Recite mi, da li u parlamentu treba da bude veći broj poljoprivrednika? Pa pre svega u Skupštini Srbije trebalo bi voditi računa o ravnomernijoj regionalnoj zastupljenosti poslanika, a zatim i o socioekonomskoj strukturi poslanika u skladu sa odgovarajućom socioekonomskom strukturom biračkog tela. Ja sam bio zatečen kada sam u skupštinskoj službi tražio da mi daju podatke koliko poslanika ima u pojedinim opštinama i gradovima, među i pozicionim i opozicijom, dakle među narodnim poslanicima. Oni su rekli da nemaju te podatke, imaju po poslaničkim grupama samo, što znači da je partiokratski sistem, ovo namerno podvlačim, zbog činjenice da se iz budžeta Narodne skupštine isplaćuje 3 puta veći iznos po jednom poslaniku, ne poslaničkoj grupi za obavljanje aktivnosti poslanika u poslaničkoj grupi, nego partijama čiji su to poslanici, o čijem trošenju praktično odlučuje predsjednik i izvršni odbor u užem smislu te reči, dok poslanici primaju samo 1/3 tog iznosa po svom mestu za platu mesečno. To samo govori o kakvom odnosu se radi podređenom i poslanika, a pogotovo o kakvom odnosu se radi prema državnom budžetu. Tada sam uspeo individualnim sakupljanjem podataka, pojedinačno i razne druge načine da napravim analizu i da ustanovim da od 169 opština i gradova u centralnoj Srbiji i na području Vojvodine, poštujući da je 10 mesta bilo rezervisano za poslanike sa Kosova i Metohije, znači od 240 poslaničkih mesta, to znači da praktično smo imali 169, skoro 1,8 poslanika po opštini bi trebalo bude, odnosno po jednoj administrativnoj jedinici. To može da oscilira u zavisnosti od broja glasača, odnosno birača na pojedinim mestima i tako dalje, ali je poražavajuća činjenica bila da u tom 11. sazivu Narodne skupštine posle uvođenja višestranačja, pošto se to posebno zahteva i ističe da je to redni broj saziva izbornog ciklusa i tako dalje, da je bilo 74 opštine i 4 grada koji nisu imali svog poslanika. O čemu mi onda govorimo? O kakvoj demokratiji?
A pogotovo o kakvoj dostupnosti poslanika svom biračkom telu. Znači, vi morate doći kod šefa partije, to je još jedan onda, nije dovoljno idolopoklonstvo samo poslanika i članova partije, nego mora se obezbediti idolopoklonstvo i celokupnog građanstva, odnosno celog biračkog tela pojedinim političkim liderima. Tako da je to poražavajuća činjenica i evo, ja sam danas poslao predlog organizatorima ovih protesta, da kao nestranačka ličnost da mi dozvole da govorim na mitingu, da bi između ostalog istakao i taj problem i da se vratimo na ustavne odredbe koje kažu da su građani nosioci demokratije, a ne samo partije. Prema tome ne vidim razloga zašto ne bismo po izbornim jedinicama, po imenu i prezimenu birali poslanike, ne samo birali, nego predlagali, kandidovali, birali i opozivali od strane građana u toj izbornoj jedinici. Mnogi od njih ne bi ni prošli. Ne, od ovih ne bi, sigurno. Ali mislim da svaka sredina može da da svoje kvalitetne predstavnike, dobre predstavnike koji će ih zastupati u parlamentu i koji će njima polagati račune, ali i biti dostupni na terenu i moći na najbolji način da saopštavaju u Skupštini sve probleme koji su vrlo različiti, vrlo heterogeni i koji su drastično zanemarljivi i koji ukazuju na drastičnu zanemarenost pojedinih područja, pre svega brdskih planinskih područja, rubnih graničnih područja i onih koja su ekološki devastirana. Kako je moguće da se desetine opština u Srbiji po toj nekoj proceni razvijaju tako kako se razvijaju, a nemaju svoje predstavnike i nemaju ni jednog poslanika iz redova poljoprivrednika? Pa, zvanično je bilo samo 2 poslanika iz oblasti poljoprivrede, koji su i poljoprivredni proizvođači, mada i veći broj poslanika ima svoja porodična gazdinstva registrovana. Ali su njih dvojica figurirala kao predstavnici poljoprivrednih udruženja. Jedan je Rističević, a drugi je Milija iz Svrljiga. Dakle, oni su samo dvojica koji, nažalost, mislim da nisu zastupali interese poljoprivrednika, nego su zastupali svoje lične interese više nego interese poljoprivrednika. Osim kad se radilo o nekim merama osim kad se radilo o IPARD fondovima koji su praktično rezervisani samo za krupnije posjednike u sektoru porodičnih gazdinstava. I ne samo porodičnih gazdinstava, nego i agrarnih firmi. A ko zastupa generalno u Skupštini, sad kažem, i poljoprivredne, ko može da ih zastupa uopšte? Pa zastupaju ih zvanično samo njih dvojica, ali u korist poljoprivrednika trebalo bi da rade svi poslanici zbog toga što smo svi potrošači hrane. I od toga kakva je zdravstvena bezbednost hrane i kakav je kvalitet i struktura hrane, zavisi i zdravstvena sigurnost stanovništva, zdravstvena bezbednost stanovništva, zavisi fizički i psihofizički razvoj mladih i tako dalje, zavisi praktično otpornost organizma na različite bolesti, zagađenja i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ono si što jedeš, kaže naš narod i tako dalje. Prema tome, svi bi morali da vodimo računa. Lep je primer kako su na zadnjim izborima u parlament Holandije ušli farmeri njihovi, koji čine manje od 1% glasačkog tela, ali su uspeli da izdejstvuju kod potrošača hrane da ih podrže i osvojili su 1/5 poslaničkih mesta. Znači, ako mi imamo 10 i više procenata poljoprivrednog stanovništva, zamislite koliko bi mi onda trebali da osvojimo.
posredstvom i potrošača. Sve je jasno. Kako iskreno mi generalno jedemo? Kakva je iskrena i za mlade? Zavisi od kupovne moći potrošača, osim onih koji žive na gazdinstvima, koji proizvode između ostalog i hranu za sebe. Govorim za ljude u gradovima. U gradovima mi smo osuđeni praktično većim delom na ono što plasiraju lanci inostranih trgovačkih kuća, a oni uglavnom teže da veći deo tih proizvoda uvezu, jer njihova uloga jeste da prošire tržište za plasman proizvoda iz svojih domicilnih zemalja, uglavnom, i vrlo malo iz Srbije. To je jedan problem. Drugi problem, što praktično niko ne kontroliše proizvode koje oni uvoze, posebno kad se radi o proizvodima animalnog porekla, životinjskog porekla, da li su to proizvodi dobijeni od životinja koje su hranjene genetički modifikovanim koncentratima, kabastnim hranivima itd. itd. Pošto vidim sve mlađe dece, ćerkica moja ide u školu i onda pratim tako fizičke predispozicije i aktivnosti dece, sve više gojazne dece. Pa gojazne iz više razloga. Prvo zbog nekvalitetne ishrane, drugo zbog preteranog sedenja za kompjuterom, za mobilnim telefonima i tako dalje. Smanjenim brojem časova fizičkog vaspitanja, sada se ide ka tome da se udvostruči broj časova fizičkog vaspitanja. Nekada je to bilo vrlo značajno i zbog rekrutacije muških učenika i njihove fizičke kondicije, spremnosti. Danas u vojsci mogu da pristupe i žene i muškarci, mladići i devojke, ali taj sistem je potpuno drugačiji danas, ograničen i tako dalje, nije sve obuhvatan za sve vojne obveznike, kao što je tu slučaj recimo u mnogim državama, uključujući pre svega recimo Izrael, u kome sam bio i gde sam imao prilike da razgovaram na univerzitetu, kako se nadoknađuje nastava koju studenti koji su na odsluženju vojnog roka izgube. Znači, svako predavanje se snima i svaki snimak se lageruje u biblioteci. Kada dobiju odsustvo, oni dođu, ogledaju te snimke i predavanja i vežbi, koriste bibliotečki fond i pripremaju ispite i polažu. Poslednja kuća Srbija, to je, kažem, govorim o mojoj emisiji, znate, već upućeni ste u to i znate o čemu mislim, interesuje me, imali smo nekada te emisije na televiziji, Znanje i imanje, pa smo imali Brazde, a danas isto imamo nešto slično, nešto se vrti, pa tako je. Dobra zemlja i tako dalje. Imamo ih i danas. Međutim, to nije to nije kao nekada. Pa, budući da su Brazde i Znanje i imanje su locirane na državnom, javnom sektoru, odnosno RTS-u i Radio-televiziji Vojvodine. Prema tome, tu uređivačka politika je podređena režimskim potrebama, mada ponekad ima i slobodnih novinara koji uspeju da provuku nešto od aktuelne problematike i da nametnu te teme u nekoj određenoj meri. Drugi gledaju da zastupaju više interese onih koji proizvode inpute za potrebu poljoprivrede nego poljoprivrednih proizvođača. To znači da ovi koji proizvode mineralna đubriva, semensku robu, sadni materijal, stočni podmladak, mehanizaciju i tako dalje, a retko ko se upušta u problematiku poljoprivrednika, osim kad nastanu zaista, ono što kažu post factum, kad nastanu problemi i kad poljoprivrednicima dogori do nokata i kada izađu i počnu da blokiraju puteve, što je izgleda jedini prepoznatljiv način da država mora da interveniše. To se dešava sad sve češće. Pre neki dan je bio, ja mislim, neki štrajk poljoprivrednika. Pa, ako se ne varam, prekjuče je bio zbog poplave
u jednoj opštini, otišli su kod predsjednika opštine i tražili da im se obezbedi mehanizacija, da može da se pročisti neka rečica koja im poplavila polja i čak i plastenike i tako dalje. Ovaj je rekao da je to normalna pojava u slučaju kiša, da će voda oteći i tako dalje. Međutim, oni su izašli, blokirali puteve i kroz 2 sata neko je izgleda javio odozgo. Šta čekaš? Ispunjavaj. Da, došle su 2 mašine i počele da čiste, jedna s jedne strane obale, a druga sa druge strane. Znači, sve se može kad se mora. Ali, nažalost, tu nema sistematskog pristupa i odgovornog odnosa. Znate što sam htio da spitam malo prethodno pitanje, sve više u tim emisijama vidimo napuštena sela. Vidimo prazne njive, niko ne obrađuje zemljišta. Šta se tu dešava? Šta je tu potrebno da bi se mladi, recimo, prvenstveno mladi vratili na selo? I juče mi se prijatelj vraćao i bio u Zaječaru, pa u povratku su hteli da svrate na ručak negde na Jagnjetinu i tako dalje, imajući u vidu da sa jedne i druge strane puta vidite ogromna prostranstva pod visokim travama već, zrelim za kosit, odavno zbog kiše, verovatno, prvo zbog vremenskih uslova, a drugo zbog toga što nema neko da kosi i nema ko da popase to. Nema stada i nisu uspeli da pronađu jagnjeće pečenje da ostanu na ručku. I zaista 70 km razdaljine je žalostno da toliki resursi stoje neiskorišćeni. Tako i u drugim mestima. Ja sam imao prilike jednom da se vraćam onim seljačkim putevima, pod znakom navoda, ne glavnim magistralnim pravcima, od Knića do Topole, to je nekih 40 km, možda i više. I ja u toku vožnje tih 40 km nisam sreo ni jednog živog čoveka na putu. Prvo što sam pomislio, šta ako mi se desi neki kvar, šta ću da radim, koga da nađem, gde da nađem i tako dalje. Dakle, toliko su opustili krajevi i po Šumadiji i u blizini gradskih centara, a da ne govorimo o južnoj Srbiji i istočnoj Srbiji koje su potpuno devastirani. Šta je tu potrebno da se uradi? Potrebno je ravnomernije razvijati sva područja Srbije, beogradizacija, novosadizacija i nišizacija. Praktično svi na koridoru 10, jel tako, su usisali svu radnu snagu i ispraznili Srbiju. Ono malo što je još prisutno, to je prisutno u Kragujevcu, nešto malo u Subotici kao pograničnom gradu, ali i tu su prisutni procesi depopulacije, smanjivanja broja stanovnika na celoj teritoriji i tako dalje. Imamo svega par opština, uglavnom u Raškom okrugu i na jugu Srbije, albansko i bošnjačko stanovništvo, gde imamo povećanje broja stanovnika. U ostalim područjima je to zaista zabrinjavajuće. Jer decenijama se vodi negativna politika prema razvoju sela i poljoprivrede, pri čemu treba imati u vidu i kad bi se dala neka značajnija sredstva za poljoprivredu, a zakinuto je samo za vreme ovog režima oko 1.200.000 evra do minimalnih 5% agrarnog budžeta koliko je propisano po zakonu. To su znači 3 agrarna godišnja budžeta od ovih 11 godina. Zamislite da 3 godine neko ne prima platu u državnom sektoru. Ako ima za posla predsjednika Srbije, vladu, skupštinu, sve činovnike u ministarstvima i u javnim službama, ne mogu da shvatim kako nema za poljoprivredu. Nije tačno da nema. Ja sam kao nestranački poslanik 2 puta pisao predsjedniku Republike da ne potpiše zakon o budžetu, pošto predsjednik Republike po Ustavu ukazom proglašava svaki zakon posle odluke Skupštine, zbog toga što nije ispunjeni minimalni 5%
za potrebe poljoprivrede i sela, ali nisam dobio, jedan odgovor sam dobio 6 mjeseci kasnije i to zaista sa nevjerovatnim odgovorom, a radilo se o dvojici pravnika. Predsjednik Republike je pravnik i tadašnji generalni sekretar predsjedništva Srbije je pravnik, sadašnji potonji ministar spoljnih poslova, pa sada čini mi se, ne znam šta je, koji resor danas vodi, mislim za rad, socijalno i boračka pitanja. Kako se zove? Bože. Nije bitno, da, razumit ćemo. I odgovor je bio? Dobio sam sa potpisom diplomiranog pravnika koji je odgovorio u ime predsjednika posle 6 mjeseci da to nije nadležnosti predsjednika države. Budi Bog s nama, u Ustavu ima 18 članova koji se odnose na nadležnosti predsjednika Srbije. U zakonu o predsjedniku Republike ima 42 člana, ako se ne varam, od čega se većina odnosi na generalni sekretarijat. I svuda piše da je to obaveza, dakle, potpisivanje ukaza o proglašenju zakona. I ne samo tih ukaza, nego i svih drugih ukaza na nacionalnom nivou. Prema tome, zaista je neshvatljivo šta je generalni sekretar potpisao. A potom je ministar spoljnih poslova i ministar sadašnje vlade. To je znači to kada poltroni. A drugi možda put... im ne dozvoljavaju da dođe nešto do predsjednika. Pa verovatno, ali bez obzira na to, on snosi odgovornost. On bi morao da ima evidenciju barem pitanja i zahteva koji stižu i da vidi, ne mora on svaki predmet da pregleda i tako dalje, zato ima službu, sekretarijat, ono što nije u njegovoj nadležnosti šalje se resornim ministarstvima i tako dalje. Ali drugi put kad sam se žalio nisam ni dobio odgovor jer je istekao mandat u junu mesecu, tako da nije im bilo dovoljno 6 mjeseci da odgovore. A onda kad više niste u novom sazivu, znaju da ne možete tražiti više odgovor, mada mogu po zakonu mogu tražiti odgovor kao građanin. A pogotovo što sam postavio to pitanje. Jasno. Kakva je vaša prognoza razvoja sela u narednih 5 godina? Vrlo sumorna, jer po zakonu spojenih sudova, a kad se jedna teritorija isprazni, kad tad doći neki drugi narod, pogotovo u takve plodne područja kao što je Srbija. Mi koji smo bili, imali prilike da budemo po oazama u Sahari, koji smo posjetili Jemen, Jordan, afričke zemlje i tako dalje. Veći broj afričkih zemalja. Vrlo dobro znamo šta znači siromaštvo, šta znači kvadratni metar plodne zemlje. Uostalom, pogledajte u Crnoj Gori šta se radi. Na samarima i magarcima uvrtače se pune zemljištem svaki put kad se ide negde, donosi se sa plodnog područja, da bi se uzgajalo malo krompira, malo luka, malo šargarepe i tako dalje, neki kupus, rašljan i tako dalje, da bi imali za svoje potrebe. Kakvog je kvaliteta mesa u srpskim prodavnicama i generalno ishrana? Pa, meso koje je domaćeg porekla, a inače je promenjen pravilnik koji je ranije obuhvatao samo obavezu da se ističe poreklo, zemlja porekla na komercijalnim pakovanjima proizvoda, a kad se prodaje u takozvanom rinfuzu, na kilo, na meru i tako dalje, na sečenje, onda toga nije bilo. Sada je promenjen pravilnik o označavanju proizvoda i obavezno je da i na tim proizvodima koji se prodaju u vitrinama na merenje, da stoji oznaka da li je to domaće meso ili nije. Nažalost, otkako je taj pravilnik stupio na snagu, ja nigde nisam video ni u jednom hipermarketu da se nudi uvozno meso.
Pa se pitam, desetine hiljada tona svinjskog i junećeg mesa koje se uvoze u Srbiju godišnje, gde završava? Logika. Gde završava? Ne verujem da se sve preradi. Da li se to završava u ovim kioscima brze hrane ili u nekim javnim menzama, društvenim menzama za širu potrošnju većeg broja ljudi, ili su neki veliki kupci kao što je vojska i tako dalje. To je pitanje, ali nema odgovora na to pitanje. Čudi me da niko od poslanika ne postavlja to pitanje gde završava 30.000 tona mesa koje se uvozi, to vam je 30 miliona kilograma. Samo možemo se bavimo pretpostavkama gde to ide, kome odlaze i tako dalje. Idemo na sledeće pitanje. Recite mi, otkako je više stranačija, poljoprivreda nema seljake i generalno da pitate seljake kako im je, oni će vam reći da im je sve gore i gore, a u principu niko se ne zalaže za tu temu, da pokrene temu poljoprivrede. U principu treba razlikovati dva pristupa organizacije održive, ekonomske, a pogotovo ekološke poljoprivrede. To je ekonomija obima koju imaju ovi veliki posjednici zemljišta, latifundija, tako dalje, kakve nisu postojale osim u takozvanim državnim ili društvenim poljoprivrednim kombinatima ranije, koji su privatizovani za tepsiju ribe, uključujući i ovaj najveći i najuređeniji zemljišni kompleks u Evropi, PKB, da su dali Beograđanima da kupe po 14.000 evra po hektaru, a ne 4.500 evra po hektaru. Imali bismo stotine hiljada tona povrća i voća ili drugih proizvoda sa tog područja oko Beograda. Danas, nažalost, tamo se najvećem delu gaje kulture, koje se onda dehidriraju, suše, melju i tako dalje i izvoze u arapske zemlje za ishranu stoke. Pri čemu je stočarstvo gotovo, to i vi znate, verovatno bolje nego ja, potpuno ili likvidirano ili zapostavljeno. Svinjarska proizvodnja je potpuno likvidirana, koliko je meni poznato, a govedarska je svedena na suve grane, sasečene grane. Zato sam vas pitao, zato što uvek kada je novi ciklus izbora, uvek svi, izađu pred novinare i generalno kampanja svaka se bazira na tome da je poljoprivreda glavna tema. I onda vrlo lako izgubimo tu temu kada se završi izbori. Kao da ne postoji, kao da prosto niko ne misli o tome. Pa evo, uzmimo primer, samo da navedemo recimo sad uvođenje agrare. Ja lično nemam ništa protiv tog inovativnog pristupa, jer je zaista tragedija da u Upravi za agrarno plaćanje nije bilo nikakve evidencije o redosledu prijema i redosledu rešavanja pojedinih zahtjeva. Kako može da se zagubi dokument koji je primljen da ga nema? Neko mora da odgovara. Neko je to primio. Treba da uzme proces obrade i donošenja odgovarajućeg rešenja, tako dalje. Sada će takvi propusti biti eliminisani, ali imamo jedan drugi problem. Ne vidim zašto je upis u e-agrar morao je da ide istovremeno preko dva medija. I mobilni telefon tipa Androida, koji je relativno skup, a i preko kompjutera istovremeno. Zašto dva medija? Zar nije mogao preko jednog medija? Ili je možda država htela, zbog nečijih firmi koji su uvoznici i kompjutera i mobilnih telefona, da zaradi taj vlasnik koji finansira možda partije, ili da država uzme 20% na ime PDV-a. Jer ako je 277.000 od 570.000 sve po anketi iz 2018. godine, ajde neka se smanjilo još za 20.000
po osnovu odumiranja vlasnika gazdinstva. Šta je sa onom razlikom od 270-280 hiljada, još 250 hiljada? Gde su ta gazdinstva? Ili im je bilo nemoguće, jer nemaju struju u domaćinstvima, a i takvih imamo, nažalost. Nemaju internet, ne mogu da to sprovedu. Ili su im troškovi dolaska do poljoprivrednih službi da bi im pomogli da to regulišu i tako dalje, veći nego što bi bio prihod za osnovu subvencija sa 1 hektara ili nešto malo više od pola hektara ili 2 hektara i tako dalje. Dakle, imate taj pristup ekonomiji obima, gde je relativno mala ostvarena zarada od 100-150 evra po hektaru je dovoljna kad pomnožite sa 20.000 hektara, da neko lagodno živi, kao vlasnik tih 20.000 hektara. A drugi pristup jeste organizovanje proizvodnji koje zahtevaju velika ulaganja, ali i veliku dobit po jedinici površine. Dakle, ako hoćete se baviti intenzivnom proizvodnjom uzgoja jagoda u plasteničkim uslovima, maline u plasteničkim uslovima, paradajza, povrća i tako dalje drugog u plasteničkim uslovima gde možete godišnje ostvariti 8-9 ciklusa proizvodnje, recimo salate ili nekoliko ciklusa drugih povrtarskih kultura. Znači imate da sa 1 hektara multiplicirate, uvećavate vrednost proizvodnje, ali trebaju investiciona ulaganja. Treba uložiti u podizanje plastenika, odnosno staklenika, zatim u obezbeđenje vodosnabdevanja, obezbeđenje sistema kap po kap, obezbeđenje fertilizacije i svega ostalog, kompjuterizacije te proizvodnje i tako dalje, tako dalje. Znači, to zahteva vrlo velike uslove. Posebno će to sada biti vrlo zahtevno sa uvođenjem ovih veštačke inteligencije u poljoprivredi ili nekih novih vidova tehnike kao što su dronovi, recimo, i tako dalje, koji su, mada im cena stalno pada. Ipak je to još uvek vrlo zahtevna investicija na nivou jednog traktora srednje jačine, ako hoćete kvalitetni dron da imate, i on se ne isplati za jedno porodično gazdinstvo, čak i da mu ima 20-30 hektara zemljišta. Znači, prestoji taj proces udruživanja i zajedničkog korišćenja dronova koji mogu da izrazito smanje i troškove primene nekih mera u poslu repromaterijala, ali da poboljšaju kvalitet te primjene i da vrše procenu uticaja negativnih faktora na proces poljoprivredne proizvodnje blagovremeno i da na osnovu tih snimaka koji se napravi, a na njihove analize, može blagovremeno se deluje i spreče štete. Što vi kao agroekonomista i poljoprivredni proizvođač preporučujete kako podići na noge naše selo? Najveći problem je demografski. Imajući vidu starosnu strukturu naših poljoprivrednika koja je po anketi iz 2018. godine prosječna starost naših poljoprivrednika je bila 61 godinu. Prema tome, danas je ta starost posla od 2018. do danas 5 godina, znači verovatno oko 64 godine. S obzirom na mali broj, malo učešće mlađih poljoprivrednika, verovatno oko 64 godine. Iako to je jedan aspekt, ta starostna struktura, a drugi aspekt, ako nemaju nasljednika na gazdinstvu, oni su demotivisani da ulažu u proces proizvodnje, jer praktično ako treba oni da obično poljoprivrednici rade do 70. godine ili nešto i kasnije, evo ja imam 74 pa još uvijek samo obrađujem 7,5 hektara, osnovne radove, izuzev setve i žetve. To mi radi brat strica koji ima i sejalicu i kombajn, jer mi se to ne isplati da nabavljam za tako malu površinu, a nemam nameru drugima da pružam usluge. Imam vremena i na osnovu toga zadruge su odumrle, nema ih više, posebno po centralnoj Srbiji.
u Vojvodini ih još ima, zato što se radi o krupnim poljoprivrednim gazdinstvima, čak i u porodičnim gazdinstvima. I ono što je posebno karakteristično, to je primjena uravnilovke u odgovarajućim merama agrarne politike, gdje ne bi smjelo da se tako radi. Naime, subvencije i podsticaji se daju da se nadomesti ili nekakva prirodna nepovoljnost jednog područja u odnosu na druga, ili neke ekonomski problemi, tržišni i tako dalje. Recimo kod tržišnih da se uvedu prelemani za uvoz mleka u prahu koji uništava naše mlečno govedarstvo i tako dalje, ili uvoz mleka pakovanog u konvencionalno pakovanje i tako dalje, sireva i tako dalje, mesa i svega ostalo, što inače bi mogli i trebali mi da proizvodimo i da budemo još izvozno orijentisani za to. Drugo, recimo sada šta je urađeno, vraćen je nivo, u stvari još uvijek nije vraćen na nivo podsticaja po hektaru za biljnu proizvodnju. On je 9.000 dinara za gorivo, to je regres praktično, jer imamo jedno od najskupljih goriva u Evropi, bez prava na povraćaj akcize i tako dalje, ako niste u sistemu PDV-a. I imamo potpuno uravnilovku od 9.000 dinara po hektaru. Svi koji su slušali P od pedologije kao nauke o zemljištu, znaju da postoje različite katastarske kulture, oranice i bašte, voćnjaci, vinogradi, livade kao obradivo zemljište, zatim pašnjaci i druge kategorije zemljišta koje spadaju u poljoprivredno zemljište, odnosno u produktivna zemljišta, ako se dodaju još i šume. Prema tome, kad se radi o obradivom zemljištu za koje se daju podsticaji po hektaru, zna se da u okviru svake te katastarske kulture postoje katastarske klase od 1. do 8. i zna se da je odnos između 1. i 8. klase 1:4. Dakle, 1 hektar 1. klase oranica, recimo, kao najznačajnijih proizvodnog resursa, zemljišnog proizvodnog resursa, vredi koliko 4 hektara zemljišta 8. klase. Prema tome, trebalo bi da sada u podsticajima bude, ako je 9.000 dinara podsticaj za biljnu proizvodnju za oranice 1. klase, onda bi oranice 8. klase trebalo da bude 4 puta 9, 36.000. To lobi ovih koji su jači iz plodnijih područja, oni su i ekonomski, i politički, i organizovani su, dok ovi u brdsko-planinskom području mogu samo da plaču. I na taj način se još više pogoršava njihov ekonomski položaj i još više ćemo imati potpuno prazna područja. Baš smo malo pre spomenuli te zemljoradničke zadruge, sad ih više znači nema. Kome odgovara takva situacija? Sa žaljenjem mogu da kažem da sam ja bio rukovodilac izrade posljednje strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva 2012. godine. I da je u izradi te strategije učestvovalo 8 naših stručnjaka i 6 stručnjaka iz inostranstva. Ne postoji nijedna nacionalna strategija u sektoru poljoprivrede i sela u čijoj izradi učestvovalo toliki broj inostranih eksperata kao taj. Mi smo to uradili, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. I sada se ide, daćemo 50.000 evra za osnivanje zadruga, skupi se 5 njih koji imaju pola hektara i više, osnuju zadrugu i ako su partijski podržani, dobit će ta sredstva. Tako da je to bacanje para. Zato ima doduše i dobrih zadruga, kao što su voćarske zadruge, vinogradarske zadruge,
Nažalost, malo ih ima u oblasti stočarstva, a trebalo bi, ako nije zbog čega drugog, ono zbog zajedničke nabavke repromaterijala, priplodnog materijala i zbog zajedničke plasmana na jednostrano tržišta. Jer ta ekonomija obima za izvoz teško može da se postavi na malim porodičnim gazdinstvima, da budete značajni dobavljač, prodavac za izvoz. To je jako složen posao, pogotovo u stočarstvu, jer morate imati i karantinske uslove pre slanja u inostranstvo da se proveri da su bolesna grla i tako dalje, se rade i analize, različite laboratorijske, krvi i tako dalje. I mi praktično ne vidim neku veliku perspektivu, bojim se da ćemo uskoro imati još više praznih područja, a znamo da ona područja gde su slabija zemljišta, ona će vrlo brzo biti zahvaćena šumom i za 10 godina vi nećete moći da ih prepoznate. Ja sam nedavno prolazio kroz Dragačevski kraj i tamo na vrhu Jelice, na preboju Jelice, svojevremeno je izgrađeno jedno etno naselje. I kad je otvarano to naselje, bili su studenti turizma iz Novog Sada, studenti geografije koji slušaju seoski turizam i studenti našeg fakulteta, gde takođe postoji ekonomika seoskog turizma. Bili su gosti tamo i imali smo predavanja i tako dalje i tada sam napravio fotografije sa jednog od stolova za panoramu ispred toga. Sada sam ponovo napravio fotografiju i kada sam prolazio i uporedio sam, preko 1/3 je danas pošumljeno. Pazite, u pitomom Dragačevskom kraju, gde je nadmorska visina ispod 400 metara, idealna za voćarsku proizvodnju, ali i za sve druge proizvodnje, i stočarsku i tako dalje. Šta možemo reći od toga? Država je pogrešila što nije sprovodila više mere uređenja zemljišta. Pre svega komasacija kad se radi o privatnom sektoru, a arondacija je sprovođena uglavnom u korist takozvanih društvenih ili poljoprivrednih gazdinstava ili zemljoradničkih zadruga. U Vojvodini je to bilo više izraženo, čak je vršena i rekomasacija i tako dalje, po drugi ili treći put, radi ukrupnjavanja, ali na centralnom području Srbije vrlo malo opština koje su bile obuhvaćene komasacijom. Jer ili Republika nije imala dovoljno sredstava ili nije bilo zainteresovanosti lokalnih samouprava da se bave i tim problemima, jer su to vrlo osetljive agrarne operacije. Dakle, ne radi se samo o finansijskim sredstvima, nego morate imati angažovanog i sudiju koji mora biti predsjednik komasacione komisije, da može odmah na licu mesta na parcelama u polju da presuđuje i tako da nosi presude o zameni pojedinih parcela i tako dalje, o unetoj površini u komasacionu masu, o nadeljivanju novih manjih površina zbog izuzimanja za putnu mrežu, za kanalsku mrežu i tako dalje, zaštitne pojase, vetrozaštitne i tako dalje, zaštitne bedeme za reke, rečice i tako dalje. I bez toga nije moguće više ni prići parcelama u mnogim područjima, čak ni sa traktorom, a da ne govorimo o putničkom automobilu. Da odvezete radnike ili da odvezete ručak radnicima na polje. Povrtarstvo. Revnitelj. Zajedno možemo.